kibuga cy'indege cya Bole, bivugwa ko yaba ategereje kugerwaho n'abasirikare be babiri bari mu burinzi bwe bacakiwe n'inzego z'iperereza z'igisirikare cya Ethiopia. Amakuru y'ingenzi agira ati ngiye kwibandaho, birashoboka ko iyi nkuru irasohoka hamaze gushirwa hanze amashusho acuramye amaze kungeraho. Ayo makuru arasobanura byinshi cyane ko bikomeye ko perezida w'u Burundi Evariste ashobora kutaza kunyura ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura, akaba yanyura mu gice cy'iburasirazuba bw'u Burundi wambukiye ku mupaka w'u Burundi na Tanzania. Andi makuru akavuga ko ashobora kutaza guhita yinjira imbere mu gihugu cye cy'u Burundi, akaba yanyura mu kindi gihugu bitaramenyekana nimba se ari Uganda kwa perezida Yoweri Kaguta Museveni. Gusa biravuga ko uyu mugabo hamaze gutanga amabwiriza akomeye cyane ko hose mu gihugu hashirwa umutekano ukuriye umukuru w'igihugu mu buryo bwo kujijisha abantu bashobora kuba bafite uyu mugambi wo kugira nabi umukuru w'igihugu. Reka nze mbasobanurira akantu ku kandi ku byabereye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege Ethiopia. Uraza kumva byinshi bikomeye, ariko kandi mbere y'ibyo byose kamanze mugezeho amakuru asohotse kano kanya avuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ku indege yo mu bwoko bwa Sukhoi Su-25 yongeye kurimbura bikomeye agace ka Minembwe n'inkengero zako, nk'uko amakuru y'ingenzi yashizwe ku karubanda abivuga. Inkuru itugezeho igira iti AFC M23 mu gihe intumwa zayo zoherejwe mu Busuwisi ahategererejwe ibiganiro n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku muhuza wa Katari. Ubu amakuru y'ingenzi aravuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje guhonyora nkana kandi kenshi inzira y'amahoro. Itangazwa ryashize ahagaragara na AFC M23 ivuga ko kuri uyu wa gatanu tariki 10 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 saa 8 n'igice z'igicamunsi indege y'intambara ya Sukhoi Su-25 yaturutse ku butegetsi bwa Kinshasa ikamincisha ibisasu muri Minembwe no mu turere tuyikikije. Impfu no gusenwa kw'amazu bituma abaturage b'inzirakarengane bava mu bwabo. Biravuga ko abatakaje ubuzima ari benshi cyane. Iri huriro rivuga ko iki gikorwa atari ubushotoranyi butemeye gusa, ahubwo ari igihamya yemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa butitaye na gato ku byo bwiyemeje ubuzima bw'abantu ndetse no gukemura mu mahoro. Birasa nkaho hari amakuru y'ingenzi asobanura byinshi kuri indege ya Sukhoi Su-25 avuga ko nibura defense zigera mu 9 za AFC M23 twirwaneho arizo zajugunweho ibi misiye bya Sukhoi Su-25. Bisobanuye ko hapfuye amagana ku ruhande rwa magana rwa AFC M23 twirwaneho. Gusa ikintu giteye ubwoba ari nacyo cyasohotse mu tangazo rya M23 ngo nuko amagana y'abaturage bishwe, inyubako zabo zigatwika. Andi makuru y'ingenzi aravugwa ko muri aka gace ka Minembwe bivugwa ko AFC M23 yamenye ko indege ya Sukhoi igiye kuza bitinze, ku buryo gusubira mu ndake byari bigoye kuba ari hejuru muri defense zabo muri position zitandukanye. Ibisobanuye ko ibi ari byo bitumye habaho igihombo kinini cyane. Gusa amakuru y'ingenzi aravuga ko indege itashakaga kuva muri iki cyerekezo, ko bagerageje kuyirasa ariko bikanga bikaba iby'ubusa, kugeza ubwo ibisasu yari yikoreye byose ibiminshije muri iki gice cya Minembwe n'uduce tuyikikije, nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho akomeza kubishimangira. Reka rero nerekeze muri Ethiopia ku kibuga mpuzamahanga aho perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamaze amasaha 3. Amakuru y'ingenzi asobanura byinshi agira ati umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umufasha we nicyo kimwe na delegasiyo ye. Amakuru ashimangira ko
bamaze amasaha 3 ku kibuga mpuzamahanga cy'indege muri Ethiopia nyuma yo gusezerwaho na minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed Ali. Amakuru y'ingenzi avuga ko habonetse amakuru yihutirwa indege itarahaguruka, bivugwa ko abari baturutse mu nzego bari bashinzwe kurinda perezida. Inzego z'ubutasi z'igisirikare cya Ethiopia bivugwa ko bari bamaze kugera mu birometero birenga gato 200 uvuye aho perezida yarari, aho bose baviriye mu murongo w'abakomeje gucunga umutekano w'umukuru w'igihugu. Nago mu by'ukuri haramenyekana icyari cyatumye batoroka, nta nubwo biravugwa nimba koko bari batorotse cyangwa nimba hari ibyo bari bagiye kureba, nago mu by'ukuri biramenyekana. Hari umwe mu bantu bakomeye wavuze mu gitangazamakuru kimwe cyo muri Ethiopia ati birashoboka ko abantu byavuzwe ko baturotse bari muri delegasiyo y'umushitsi wari mu gihugu cyacu, atari ugutoroka gusa, ahubwo binashoboka ko uburyo bwo kwinjira ahangaha nibwo buryo bari bameze, ari bwo buryo bwari gushoboka, kuko n'ubundi bari baje mu ndege ahangaha. Mbere yo kuvuga ko batorotse, biranashoboka ko bari mu mugambi wo kuza gukorera ihabara hano muri Ethiopia nk'ibihugu bitumvikana n'Ibirundi. Aho yo ni amakuru y'ingenzi akomeye cyane. Bivugwa ko kuba inzego z'ubutasi z'igisirikare cya Ethiopia zabataye muri yombi, bikaba biri kuvugwa ko Uburundi bushobora kuba bashikirizwa. Ariko amakuru akomeye cyane angeze aka kanya arasobanura ibintu bitatu bikomeye. Amakuru agira ati kuba ibi bintu byongeye kugaragara muri ubu buryo, bikagaragara neza ko Abiy Ahmed Ali yaba ari mu mugambi mwiza wo guherekeza perezida Evariste Ndayishimiye, ariko mu minota mike cyane yakurikiyeho bikaza guhinduka, ahubwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi indege ikamutiza nza ku kibuga cy'indege. Birasoboka ko abo barinzi baje, ariko nagerageje gutera icyumvirizo gikomeye cyane mu bari komunikasiyo ya Nareru Just. Amakuru y'ingenzi yagize ati perezida yamaze gusezerwaho ku munsi wa kabiri ku ruzinduko yararimo muri Ethiopia, ariko hari ibyo badusabye kutagaragaza nk'indege agomba gusohokeramo ku kibuga cy'indege cya. Ikindi kintu gikomeye cyane, nabwo bigeze batubwira ibyo tugomba gutangaza. Bavuze ko ibyo tugomba gutangaza gusa ari ibyo ku ruzinduko rwe ku munsi wa mbere, uko yakoze, uko yakiriwe na Abiy Ahmed Ali, minisitiri w'intebe ya Ethiopia. Kubera iki abari mu itangazamakuru n'abari hafi ya perezida Evariste bakomeje kugira ibanga ko yasohotse ku butaka bwa Ethiopia nyuma y'amasaha 3, bikavugwa ko aba bantu babiri b'abarinzi bazanye muri iyi ndege, ariko ko na makuru yisumbuye yandi ari kuvugwa. Hari amakuru y'ingenzi avugwa ko ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura haba hari umutekano udasanzwe, ariko no ku muhanda uva mu burasirazuba bw'iki gihugu naho hari umutekano udasanzwe, yewe no mu gice cy'amajyepfo i Burundi naho hari umutekano udasanzwe. Amakuru akavuga ko ahantu hatatu hitezwe ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashobora kunyura hari umutekano ku rwego rwa perezida, bikavuga ko ari ukujijisha. Hari n'andi makuru avuga ko ashobora kunyura i Kampala muri Uganda, akaba yahindura indege mu ndege zisanzwe zinjira imbere mu gihugu cy'u Burundi, hakaba izo aza gutega mu buryo busanzwe mu kugira habeho umutekano no gutanga umutekano wuzuye kuri perezida Evariste Ndayishimiye. Hari n'andi makuru ari kuvuga ko ashobora gufata uruzinduko rutunguranye akerekeza mu kindi gihugu, ku buryo atarahita yinjira imbere mu gihugu cy'u Burundi. Mbese turacyakomeza gukurikiranira akantu ku kandi ku ruzinduko rwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye.
uteye icyumvirizo gikomeye ukamanza kumenya ibyusumbuyeho, bamaze gushiraho kariyeri y'ibikomeye cyane. Turasubira mu kanya, kandi nyabuneka mwibuke gukanda subscribe na like ndetse na comment mubona twahindura.